Živjo! Danes se bomo pogovarjali o dnevu reformacije. Dan reformacije. Dan reformacije je 31. oktobra. Ta dan je praznik in dela prost dan. Dan reformacije obeležuje reformacijo, versko, družbeno-politično in kulturno gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev Rimskokatoliške cerkve. Hkrati dan reformacije v Sloveniji zaznamuje rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Primož Trubar. Primož Trubar je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem. Rodil se je leta 1508 v Rašici na Dolenjskem in umrl leta 1586 v mestu Tübingen v Nemčiji. Bil je protestantski duhovnik in pisec ter avtor prvih 2 tiskanih knjig v slovenskem jeziku z naslovom Abecednik in Katekizem, ki sta bili izdani leta 1550. V tem času Slovenija, kot jo poznamo danes, še ni obstajala. Območje današnje Slovenije je bilo razdeljeno na več dežel. Prebivalci teh dežel so govorili različna narečja in niso imeli zavedanja o pripadnosti slovenskemu narodu. Trubar je za osnovo slovenskega jezika v svojih knjigah uporabil ljubljanski mestni govor z elementi narečij iz Dolenjske in Gorenjske. Primož Trubar se tako smatra kot oče slovenskega knjižnega jezika. Ta evangelij svetega Matevža. Here we have an excerpt from Trubar's book titled This Gospel of Saint Matthew, where he explains why he chose Kranjski jezik as a foundation of Slovenian Standard Language. With Kranjski jezik, he basically means Ljubljanski jezik, since Ljubljana was the most important town in Dežela Kranjska. Dežela Kranjska was a territory comprising today's Gorenjska, Dolenjska, and Notranjska regions. So, let's go through the text. Kedar ta slovenski jezik se povsod glih in v eni viži ne govori. So what Trubar says here is that because Slovenian language is not spoken in the same fashion everywhere, glih in v eni viži, glih means the same and it's a word in dialect. V eni viži, viža is like an archaic word for song. So here he means the language is not spoken v eni viži. We can't really say the language is not spoken in one song. It's just what he means is that the language is not spoken in the same way, in the same fashion. And then he goes on to say, drugači govore z dostimi besedami Kranjci, drugači Korošci, and so on. So he says that he lists people of different regions and he says that people of those regions speak differently, they use many different words. And then he goes on to say, ob tu smo mi leto naše delo v ta kranjski jezik hoteli postaviti, which means that because people speak differently, they wanted to
placed their work into kranjski jezik. So basically they wanted to use kranjski jezik. Zadosti riči volo. Zadosti riči could be zadosti reči, which would mean for many things. But what the entire part means, zadosti riči volo, I actually don't know. Največ pak, but mostly because kjer se nam zdi, da ta tih drugih dežel ljudi tudi mogo zastopiti. Because they think that people of different lands could also understand kranjski jezik. So basically what he says is that people of different regions speak in many different dialects and that they chose kranjski jezik as a foundation for their work because inhabitants of different lands could also understand that language. Okay, just a short disclaimer before I move on. When I say they decided and their work, I actually mean Primož Trubar. He refers to himself in plural. He uses pronoun me, which is we in English. And I translated the words literally. But it's about Primož Trubar. Last but not least, I included a map of Slovenian territories in the 15th century. So that was before the time of Primož Trubar, but that was the best that I could find at home. So here you have the names of Slovenian lands: Koroška, Štajerska, Kranjska, Goriška. And the green line signifies the border of Slovenian national community. The big black dot is supposed to mark Rašica, the birth town of Primož Trubar, but it's not in the most accurate location, so feel free to Google it. Kako praznujemo dan reformacije? V zadnjem tednu oktobra se zvrsti več dogodkov. Državna proslava ob dnevu reformacije ter več slovesnosti v počastitev dneva reformacije. Več informacij lahko najdete na spletni strani društva Primoža Trubarja. Ker je to dela prost dan, ki mu sledi še en dela prost dan, 1. november, hkrati pa je to čas šolskih počitnic, večina ljudi dan reformacije nameni sproščanju. Slovarček. Dan reformacije. Reformacija. Praznik. Dela prost dan. Obeleževati. Jaz obeležujem. Gibanje. Verski. Družben. Političen. Stoletje. Cilj. Preureditev. Rimskokatoliška cerkev. Hkrati. Zaznamovati. Jaz zaznamujem. Rojstvo. Slovenski knjižni jezik. Osrednji. Osebnost. Mesto. Nemčija. Protestantski. Duhovnik. Pisec. Avtor. Tiskan. Naslov. Abecednik. Katekizem. Biti izdan. Obstajati. Območje. Današnji. Razdeljen. Dežela. Prebivalec. Različen. Narečje.
zavedanje, pripadnost, narod, osnova, uporabiti, mestni, govor, element, smatrati se, oče, zvrstiti se, dogodek, državna proslava, slovesnost, prireditev, upočastitev, slavnostni govorec, slavnostna govorka, slavnostni gost, slavnostna gostja, informacija, spletna stran, društvo, šolske počitnice, nameniti, sproščanje. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.